Ubuse indaya wibishyura amafaranga. Indaya yari kuri buje. Yari kuri buje wenda ni nka 15 yari kuri buje. Ubwo kuri buje ni gute? Blood of Jesus. Ine urayicana. Yashira ayishiri. I'm waiting my maid. Yeah, she's talking to my Vaho kuyo moto. Mota. Yegere mu kazi. Mota. Ntago wari kumbwira ngo ufite amamoto menshi mu muhanda ngo. Mata. Urakoze ni ukuri. Bo. Kuvuga nawe utumva cyane. Cyane gicoco. Umuntu umugabo yari chini ya urenzi. George. Uri mu mota nukoresha sana. Nta mota. Cyangwa ukora muri office. Cyangwa kugira ngo ukore akazi kawe kagende neza. Udakoresheje sana. N'icyo usureba ngewe. Bakuyikoza mo gusa. Kibagabaga. Kaciro. Sonatibe. Tarawoni. New York. Yutebe. Dar es Salaam. Katabaro. Kimisagara. Kujyana. Norvege. Kijiti kinani. Nuza ruyenzi. Ndamanuka ngashaka imiji Nyabugogo. Cyane ngari muhima w'impyisi. Yego ndakumva. Sha wapi nagutinza byatagiye bazi ko ndi Nyamirambo. Naguti. Okay, kireka nimba ufite wenda nk'iminota nka 30. Uri kwihuta? Ihangane shaka undi motari ngo ndagutwara nimugoroba. Sawa. Salama. Mota bimeze bite? Fresh. Bimeze bite wowe? Anje ni sawa. Motari umukobwa se? Ndi umuhungu se? Warusko ndi umuhungu? Sikari umukobwa umumotari. Ufite amabere. Umumotari yasaze. Uri kumbesha ntabwo uri umumotari. Ni umuntu yigusigiye. Hari umuhungu usa nkanje ubaho. Hari umuhungu usa nkanje ubaho. Uzi ko uri umumotari di. Ziko abakobwa mwatinyutse none. Mwari hangiye imirimo da. Abakobwa turi benshi mu muhanda buri utagira nanjye ngenyine. Twabaye benshi. Ubwo bwa mbere mbonye umumotari w'umukobwa. Maze kubona nk'icumi. Wowe ukorera muri zino nce. Wapi nuko nari mazanye umugenzi. Wari uhazanye umugenzi. Okay. Ubahagana he? You think say they wise? Ubahagana he? Njye niberana muri Nyamirambo. Yanjye mbiremera. Kano karugi ugakoresha. Reba. Sara umumotari utagakoresha. Umumotari utagakoresha. Nawe urakaze? Shaka nshiranye di. Kanshiranye. Komfitera. Uragafite? Nanjye kuba kashize. Iyo nakanyweye kano gasana energy drink. Ewa ndakora kabisa ngiye ntana nk'ibihumbi na 30. Mumuma. Rero nimbuzi kuko ese kwakunda abamotari twebwe dukunda indaya b'abahungu. Mwebwe nkamwe b'abakobwa bigenda bite? Ukunda indaya nawe? Byibare. Twebwe ni ibisanzwe n'ubuzima busanzwe. Iyo ubikena uri umugabo. Oya, iyo ufite sheri se su. Iyo ufite sheri? Ubu ufite sheri? Ubu ntawe mfite. Berutse gutandukana. Kwezi gushize ariko ubu mwaratandukanye. Cyangwa yakwanze kubera ko uri umumotari. Kandi abamotari tugira amafaranga. Buriya se nicyo yanyangira? Oya. Uri umukobwa ushaka inoti wa mushaka amafaranga nta mungu wanyanga. Nta muntu wakwanga. Yo. Wese kuri hano? Yewe nahinzanye indaya yanjye. What the bilis? Ibano hepfo. Ubu nibana kwishyuye. Anyishyuye. Ntago yakwishyuye. Wapi ko njyewe siyo ngiyeyo mwishyura. Nawe arakwishyuye ariko ubwagwa make nk'umuntu wawe. Ngenda urumva mushyiramo imiyaga kuko nanjye iyo ntayo mfite ari ukuna anshiriramo imiyaga. Gusa indaya wibishyura amafaranga. Indaya yari kuri buje. Yari kuri buje wenda ni nka 15 yari kuri buje. Ubwo kuri buje ni gute? Blood of Jesus. Ine urayicana. Yashira ayishiri. Buje 15. Shamura nabiba ariko. Nuko ari umuntu wanjye.
aha wazashatse sheri so kareka kwirira ngaho se shatu byipangire Mumuma. yewe nawe se none ko twese turi abamotari urumva noneho ngewe nta nubwo ndobo iyi ni iyanjye ni hagati ariko ni akanjye rero iyi ngiyi wowe n'ibiri no muri kredi nahita nyaguha ukahita wishyura ukaza tukahuza imitungo nuko nguko urega umuntu abona inshuti ako mota buntu ubu ntiwasinze none se watwara ukanywa ubwo uri muzima ndi muzima iyi ndi muzima yewe rero ubu ngubu mbona sinshobora gukundana n'umumotari nubwo ndiwe. So how is life going here? I'm waiting maid, my maid. Yeah, she's talking to my kids. Oh, that's why we're sitting outside. Okay. So how are you doing? Pretty good. I'm just happy to come here again. It's been a long time. Yeah? It's long time. I can see everything. I've changed. Yeah. Just have to see you guys again. This country is very good, very nice because everything is yes. changed. Yeah. It becomes an amazing country. Really? Yeah, I wish I could stay here for long. Yeah. So when is he coming? Where did he go? I don't know, but I'm waiting. But I want to tell you something. Sure, feel free, yeah. English is a very good language. Of course, yes, it is. But me, what? I speaking is little. How about French? French? Yes. Oh, Kiswahili. Yes, I mean, I'm not good in Kiswahili, but maybe English and French. Sure, yeah. Okay, bon. Why you coming to dress this? This country is cold. Okay. Ako nari umumotari. Ikimotari cyo nyimazemo imyaka. Rero ntabwo byakunda uzashaka undi muntu. Ariko nkaba mfite n'izindi moto mu muhanda. No, mutagaragara nk'ufite amafaranga. Amafaranga ndayafite. Amafaranga ndayafite. Ntabwo bigusa ariko. Ubu ngubu ngiye gutwara umuntu ukimihurura. Okay. Ngiye kwita njyana umuntu ukimihurura. Nimba kimihurura. Ni karibu. Dendo. Ni sawa. Nayihanaguye. Jesus. Ayihanaguye. Ndabona kuyihanagura ni kimwe no kwijyana se nabikubwira. Utetse gutwara moto yanjye. Byari urugero naje gucye ndikundi kwihagurutsa. Kubyo wambara na jiri ugafata na moto yose na kasike wari uyijyanye hehe? Nayindi kwihanagura ariko. Kandi urinesha mutwe. Nayindi kwihanagura pe. No ukuri. None se mota. Hasoni. Mota. Mota. Nayi naguka. Mota. Kada tuvugana. Vaho kuyo moto. Mota. Yegere mu kazi. Mota. Ntabwo wari ukumbwira ngo ufite amamoto menshi mu muhanda ngo. Gara friend. Cyari. Uzawugira ikinyabupfura n'undi munsi. Muravukana? Vukana ni ntaragahanga se mvukana nawe mu. Kucyo kuzabanga baragwiye. Mutagiye mwemera ku bakobwa mwabicyubu. Mumva umuntu atabemera tu. Kirashira. Ni ntungonge moto. Ngogonga. Ubugumya tuvugane. Dendo. Undi munsi ndakwiye. None ngo gahunda. Gahunda y'iki? Nahise nayihanaguye se. Wayihanaguye birumvikana ariko byahwaniyemo naho wayigendanye. Kintu ngo. Gwino hano. Gwino hano. Mata. Kaya mutakumva. Wara.
ujyane wowe ufite n'amafaranga yewe mfite botike moto iragenda botike ugiye kuyimbeshya oya mfite botike pe itwarire botike yawe abahungu muriyemera ubu se bajyaga kumbeshya ngo ufite moto mu muhanda buriya rero nuko narindi kugira ngo nkumve motari buriya niyo mpamvu navuze ngo ntari umumotari niyo mpamvu nagashyizemo ngewe mfite amangazini botike ndaranguza nkaranguza warangiza ukajya koza imodoka z'abandi n'amamoto y'abandi oya yani kete muri quartier kugira ngo batanyuzamo ijisho batazanyaka imisoro myinshi ibyo birakureba ahubwo mba nkwereke suri mu kazi se ngeza kuri botike njyewe n'utwara wese ufite amafaranga ndakwishyura genda wowe uri gusaba amafaranga ngo bakwishyire ngo wogeje moto none uri hako urabona uri kuneta byakuri urajya ntago ari kure humura njye ntabwo nakugoranye tambika gutya uzamuke ku gipangu cya 3 naho ngaho erega mutangereka nkwereke winyifatishwa n'amafaranga mfite wifata ntabwo nakubeshya pe nifataho nyine amafaranga yawe ntago ndeba amafaranga yawe n'ayawe nanjye moto ni n'ubuzima bwawe so turapfana amafaranga ndakugezaho ujya nta kibazo makasike mate burangewe nakubera inshuti nziza simwe mujye muvuga ngo nagomba kunda abamotari bagenda bavuga baganiza abakiriya nanjye nta mukiriya nshaka ko amvugisha icaraho sindi umumotari ngewe humura sindi umumotari. Am I looking bad? No. So why? I'm trying to say this country is called why to have the jacket. No. We used to be in a place which is very cold. So we're similar in climate like this. This climate isn't even cold. Yeah. For me, it's like just a normal climate. Don't worry about me. I'm good. Yeah. Can you take this phone from me, please? You mean your phone? Sure, no problem. For what? No, I wanted to answer someone. You want me to help you to answer someone? Okay. Yeah. Mvaze reba harya wa mapapa wawe muvugisha harya umukobwa w'umuzungu nyine umukobwa w'umuzungu yagusuye sawa narebe nindi kushaka kumubaza nyine wenda ngo kumubaza ngo ni mwiza ni umuzungu kazi mbo amwe Mata. Urakoze n'ukuri. Mbo. Sinaguhaye. Ngo iki? Sinaguhaye se. Wamaye amafaranga Naguhaye amafaranga ayo kungeza ahangaha sinakwishyuye mbere. Ahantu twavuze ko tugenda aho twagiye. Ego. Ntabwo mbweguranye ngera amafaranga mpeza Jeff. Jesus. Motari rero nako nyiri botike siduserere hano mama amafaranga yawe. Ako na amafaranga nguhaye. Ntabwo twabwiye ko ujyenye ahantu ha 500 na twahere gukangura ngo uranyongera 500 gira fafa. Genda ufungure botike unyishyure. Singiye botike nakugejejeho. Fungura tu. kuri imbere y'umuryango wanjye ukaguma kuvuga byagenze bite Mbere y'umuryango wanjye. bimeze bite ko Ariko naho. Ari kumaranya. Namubwiye. Aze hano. Yes. Ahagurire sana. Singuda gushwa una mugabo namutwaye arabwa ngo mugeze ku gipangu cya 4 ngo niho ngo hari botike yiwe. Turahageze ndamubwiye ko ari kure kwa 500 ngo ndakongera 500 ngo ngeza kuri botike yanjye. Tugeze hano ngo botike yiwe ngiye. Yarese amafaranga yanjye. Blood of Jesus. 500 uri kubura. Akira muta. Urakoze.
wowe ubone hari muta ubu kuko umwana nyagasa sinsubiremo nk'umumota sinsubiremo ubu reba ibintu bunkoreye ako wa mugabo uzi ibintu no mugabo yankoreye yafashe moto y'abandi araje ntekeye imitwe aravuze ngo umva ngo nandi umumotari ngo mugenzi wawe ngo ufite moto mu muhanda ngo menshi nyiri moto araza tikore yiguhaye ngo uyoze nakubwiye ngo uyitware ati njyewe uri buriya uyu nguyu yanyemeye wowe yanterese yagize gute barambwira ati rero buriya ntawe ugeze ndi umumotari ndakubeshya njyewe nafite botike yuzuye none to ubone hari bino byariya ngo tuvugane ngo tuvugane ndakura sasha uje ngukute muri rubanda abantu bose tuzenguruka mve nyuma yana mu mugi nta mafaranga mbere ndikuvuga nawe utumva hari cyane gicoco umuntu w'umugabo hariya chini ya urenzi coco ndabenda bitumana hakuza kugine kweli nzakugire wa mugabo rero imyaka ufite ndakwiyamye buri munsi nazibazo kunazibazo urashaka gukora iki ko nkora iki icyo nagukore semutora n'uwiki amafaranga sinamuhaye icyo kibazo wesana wamutawe yapfumutse wambira imbere yiwe wanjyewe ndashaka sana turi amafaranga uyu munsi urambuna uyu munsi ni njye nawe batari ikiragito ahubwo mbwira nta mungu mumuvanye byagenze bite yaje asanga niparikiye niparitse moto nawe amparitse ku ruhande yicaye kuri moto arambwira ati moto nawe uri umumotari hindura umumotari ukorera hano se wafata ingenduye hano turaganira barambwiye ngo afite ngo amamoto ngo mu muhanda ngo menshi ngo niba abona nakodesha moto ngo azangurira moto ngo kuko ngakunda ngo abakobwa ngo b'abamotari ngo nimwemere ngo azangurira moto nambwira ngo byakunda nyiri moto baraje ati ko ngira guhaye moto ngo woze. What happened? Where's the money? Money. What do you mean by money? Hajj. You think so they're wise? Hajj? Yeah. What does that mean? English. So, you not speak English? English, yes. English, yes. You speak English? Yes. Okay, that's good. That's one of my languages. Yeah. Mugongo. What? Mugongo. Are you touching your bag? What happened? Kumbit. Did they hurt you? Yeah. Understand what I'm saying? Problem. So what is the problem? Why are they hitting you like Problem. Hey! Matari. Are you sure, Emmanuel? I understand all of your words. Please try to speak in English if you can. If you can't, maybe you can use French. Motari coming. Who is coming? Hano. I don't understand. I mean, who is coming? Who? Hanos. Wagiye kwitwara gute? Yanga no kumwishyira mu gatugo byahwaniyemo wantwariye moto. Nakubwiye ngo wose nagura bwiye ngo witware. Abarambwa ati ngere burya nakubeshyaga ntago ndi umumotari. Aturikize. Ati ngewe mfite botike. What be arambwa ati ngeza hano imbere ku gipangu cya gatatu ndahamugejeje amamagana 3. Ndamubwira ngo komeza ngo kuri botike yanjye ngo niho ndi bukwishyurira. Ndamubwira ararenzaho. Ubwo ampaye 1000 nyine cyuzuye. Ariko nose kumbara yakuna ni umukozi wawe. Ni ikigeragezo cyane niko nabivuga. Ni umwana wawe. Ndamutuma njara ingegera. Ndamutuma. Niba kugena hano wari wenda nk'iminota 15. Ine mbona muzuko ngira. Ese mukorana gute? Kwa kuntu usanga imiryango abara amashuti. Nkagire kuntu nduhuri wabo mutwaro bafite nkava nkamufite. Ariko nta kundi nyine ubwo
bwo ubona ntabwo mba mwishimiye wenda ndaza kumugira ariko ubundi njyewe ihanganye n'ikibazo ahubwo azari umumotari umunye perime gute koko ya no Haji kubiti mgongo na ngoni I can understand. na ngoni is kubiting So, kubiting mafaranga money money what? mvunika mgongo. Are you living here? All of you Yego. Only you. You and him? Can he speak English? Money. What do you mean by money? Money, Mutari. Give money. I saw him pay the girl who a motorcyclist. Yego. So what's the problem? Problem. I saw him pay in cash. I saw him there. Itamubi. Abamotari. No. Haji no. Okay. If there's another person to help us, can you please call him or her? ubuze kuraka ko tuba wambaye ubunambe ubwo hano rero ncuza mudusana na sibye nasana gusa mfitemo n'ibyo kurya tuntu twiza cyane tumeze iminsi kandi kakura 500 nako bakita panda milk cake arakanine kana gatoya buri munsi arakarya wanda kangwesha niyo boro nta kibazo oya naririye nuko nashaka ikintu cyo kunywa Have money in cash, but Cash. I have only 500 in cash. Anayangaya nta kibazo. May this help? Nta kibazo nguzi. Sure. ako sindi umuntu wa nta nubwo ndi uwindorega ntabwo ndi umwana w'inyamirambo rwose byewe ndatashye mu rwe iremeye uragiye bo ubwo nanjye ngura ngabwo unuzoza ukura muri bice gusa uzunaneza imbere nta kibazo nta kibazo Waiting be this. Jesus. abagabo bose narumiwe Ewe urakoze Imana iguha umugisha. Sorry, Imana iguha umugisha. I said, child. Miss, imbere y'ubuzima bwawe.